जण आहात वगैरे रिप्लाय कर ना. बस देणार चाल किती आम्ही किती हे रस्त्यावर येऊ ना ऑफिसर ने कम से कम 5 आदमी को परमिशन दिया है सर. हम वो आपके पास देता है, इसको अभी अभी सस्पेंड करना चाहिए सर. आमच्या इलेक्ट्रिक कनेक्शना खातीर आणि शेड जे पडला ते आता 2 वर्ष झाली 1 वर्ष झाली हे कांयच आमकां अजून पर्यंत परमिशन दिवना. तुम्ही खूपशे पयलींच्या चीफ ऑफिसरान परमिशन दिला, तुवें 5-6 जाणांक तुवें परमिशन दिला सेम. तो आमकां म्हणटा कायदो दाखयता, कायद्या भितर आपूण करपा ना. ह्या मडगांवा भितर कायद्या भितर आपूण कांयच करना. म्हाका सांगपाक जाय तेणे हे कायदो जेन्ना तेणे 5-6 जाणां परमिशन दिला तेणे कायदो पळोवना, दोळे धांपून सायन मारला. So one side my family is calling up and these people had held me hostage for almost 2 hours. I spoke to collector, I spoke to police officer also. Ultimately they arrived on the scene and my stand is very clear. I will not do anything which is beyond this. This is Bhagavad Gita, this is Bible, this is Quran for me. Goa Municipality Act 1968 and the rules which are framed thereunder. What all allegations which they were making that I have circumvented municipality, all bogus. Let them show it.